E haere ake nei I te karere. Kua puta te ihu o te pire whakatau I ngā kreme tiriti o ngā hapu o te iwi o Whanganui I tōna pānuitanga tuatahi. Kua tuwhera anō ngā tatau o te marae o Hinetamatea ki a naura I te tai rāwhiti me te huro o nauri. Kua whātekau marima tau te kapa o te waka huia e whakaheke tōta ana ki te papatū waiwai. E rima hoki ana taitara amotu, ko ia tērā ka tū anō ki te whakatatai arohe o tāmaki. Hei a tahira. Kai aku kua kakai tā huna I te tī I te tā hau mai ki tō tātou whare kōrero ki te karere. Kua iwa tau e wānanga hi ana, e whiriwhiri hi ana, ka tahi nei ka oti. Kua puta te ihu o te pire whakatau I ngā kreme tiriti o ngā hapu o te iwi o Whanganui I tōna pānuitanga tuatahi. Ko ia nei hei koke ngā matua ki te whakatatunga o ngā takahitanga tiriti o mua me te whanaketanga o tētahi piringa hou, ko te mahi ngātahi, ko te whakapono, ko te whakaute anō hei tuapapa mōna. E mea nei te pūrongo a te kake ngā Kauiti Bashara no Taiuru. E pāuroro ana tēnei waiata I roto I te ware miere ki te maumaara I a rātou mā. E ora tonu ana taku matua, I roto I ngā waiata, ko waiata hia e mātau I te kāinga. Me te waiata ko puta kei roto I te ware, nā tōna matua keke, te ope Huarere I tito. Tai mai ngā hapu o te iwi o Whanganui ki te ware pāremata mo te pānuitanga tuatai o tō rātou wakataunga kreme. E kore rawa e ngoi kore haere me kira ngā mataara ki tōku pāpā te ana tipa I te mea pōpō, te kaumārua ngā tau ko hipa ki rongi aia, ko inga ki konei, ki te Whanganui a tara. Kia tīmata te ara wakarauora I a mātou anō. Roa rawa mātou e noho ana I te pauri, I te mamai. Ko tēnei ara o te wakataunga whenua, he wā mā tātou e hikina anō I a tātou anō. He tata ki te toru te kau miriona te uiwinga ki te iwi, ka wakahokia ngā poraka whenua rua te kau māwitu pēnei I a pākaitore. E mahanga mahi ki mua I te aroaro. Nā ngā tūpuna tātou e ārahi. Mō te a pōpō. I commend this bill to the House. E rua wiki ki muri tuku te minita I te wakapaha matua a te karauna I nā enei he kōkiri I te pire. It was only 11 days ago that we were together on Kai Whaiki Pā on the banks of the Whanganui River to sign Te Hei Rau Tuku Tuku, the Nahapu o Te Iwi a Whanganui deed of settlement. Ka oki mataara ake anō rā ki ngā mate uua, ko para ake anō rā te uara I mō mātou te waiwai atu I a rātou. Kia waka tūtuki I ake ngā wawata, ngā moimoi a o rātou. The Nahapu o Te Iwi o Whanganui claim settlement bill seeks to give effect to the settlement package, which provides for financial and commercial redress of 30 million, includes the transfer of forestry land and the Te Puna Hapori site, Whanganui Intermediate School and the former Aroha Noa School. Te tomokanga ki te Matapae I tūpaua te uku tūpaua te rin paupaua maira o ngā mātāpono toitu te kupu toitu te man toitu te whenua e tomokia. Te ua nei kua tata ea te hara a te karauna ki te iwi nei mo ana ma I pakanga I nā tau kota I mano e waru wā te kau. Te kakinga Kauiti Bashara, Taiuru News.
Kāti, hei kōrero i etahi o ngā nuku me ngā neke i te ao tōrangapū o tēnei wā. No tātou te whiwhinga nui e hono arorangi mai ana a Willow Jean Prime me mapare mata mo te rōpū reipa kai te tuakana. Tēnā rā koe, nau mai anō ki te karere. Tēnā koe, Steph. E ore pai ana te rohe pōti Māori o te tai toke rau i ngā hua kua puta ohorere mai i te wiki nei. Ko koe tonu tērā ka whakatatai i te rohe pōti rā mareipa. Ka mutu koe hei tuatahitanga mō ki te rohe pōti Māori. He ara o aronga matua nō ka whakararata i te hunga pōti o te rohe o te tai toke rau. Ka tahi ka rua. Karere kē rānei tō kawe i a koe anō i te rohe pōti Māori, tērā i te rohe auraki. Ai, tēnā koe mō tērā pātai. Ko taku tino aronga mō tēnei tauwhiringa pōti tuatahi, te tini i tēnei kāwanatanga, tuarua, e whakatū ana hau i tōku ringa, hei tū hei māngai mō te tai toke rau. Ai, kua whakawhiti au i te tūru auraki ki te tūru Māori, nō reira ko ngā kaupapa e tino he tino aronga mōku ko wā tātou tamariki, mokopuna, rangatahi, ko te mahi, ko ngā whare, ko te hauora anō hoki. Ko tētahi o ngā kaupapa e mōhio ana hau, he tino taimaha mō wā tātou whānau, ko te nui o te utu mō ngā mea katoa. Nō reira, ko wera ngā aronga o te rōpū reipa, ko ngā aronga hoki mōku mō te tai toke rau. Kāti kia noho tonu tāua ki te āhua o tō aro ki te rohe pōti o te tai toke rau. He nui noa atu te rohe pōti Māori o te tai toke rau i te rohe o Northland i whakatatahia e koe i mua. Me aha e tutuki tonu ai i a koe te whakararata i te iwi mai i te rerenga wairua tai rāno ki te uru o Tāmaki Makaurau. Ai, e tika ana he nui rau atu i te rohe o Northland. Nō reira, ai, ko te mahi nui, ko te haere ki roto i Whangarei te ringa parawa, ki te kaipara, ki Tāmaki Makaurau hoki, ki te uru, ki te raki pai whenua, ki te kōrero ki ngā whānau katoa, kei a rātou te mana i tēnei taupōti mo te tūru o te tai toke rau, mo ngā pāti kei roto i te whare pāremata hoki. Kei konei ahau ki te whakarongo ki o rātou hiahia, ki o rātou nawe ki tēnei kāwanatanga, me te mahi ngātahi kia hanga he rautaki, kia whakapai ake, kia hāpai ake i ngā whānau. Ara etahi e māharahara ana pea nā te toko maha o ngā kaitono mō te tūru o te tai toke rau. Me te tōtara wāhi ruatanga ka tūpono hua ki te taha mauī o te whare. Ka raru pea te whai o reipa kia turakina te kāwanatanga o te wā. I nā hoki ka iti iho pea te tōpūtanga tūru ki taua taha mauī o te whare ki te toa i a koe te tūru o te tai toke rau. Nā te teitei o tō noho ki te rārangi mema o reipa, he aha tāu ki tērā? No, ka hore ahau e whakai ana ki tērā ko te hiahia o te rōpū reipa kia aruaru i ngā pōti maha, kua kite, kua piki ake ngā pōti mō reipa i tēnei wā, ngā tatauranga i roto i ngā poles bear ki. Engari, e ono marama e toi ana no reira, e tino kaha na mātou ki te whaiwhai i ērā pōti, kia tini i tēnei kāwanatanga, kia hoki a reipa hei kāwanatanga ko taku tino hiahia, e hara ko te māngai mo te tai toke rau anake, engari he minita i roto i te kāwanatanga. Kei reira, ka taia e au te mahi, ngā mahi hei painga mo te tai toke rau. E te tuakana ahakoa te hiehia nui. Kia roa tāua e ko rero tonu ana i etahi o ngā take nui o te wā. Kua pau tēnei wāhi kia tāua. Hoi anō rā Willow Jean Prime, me mapare mata no te rōpū reipa kaitono hoki ki te rohe pōti o te tai toke rau. Kua rangatira katoa te karere i tōpiri mai i tēnei haora. Kia ora rau atu koe te tuakana. Kia ora.
Kāti ki te tai rāwhiti, kua tuwhera anō ngā tatau o te marae o Hinetamatea ki a Naura me te huro o Nauri. E whetū tau ki muri i katia te pā kia rere ai ngā mahi whakapaipai iaia. Hoi anō i whakatoroatia nā rungai ngā rāhui ko whiori me ngā āwha kino i pā. Takarawa mai ki tēnei wā, kua hiki nā Hinetamatea ki tōna kāingarua kia pūmau ai ko te haumarutanga. A kua rite ia ki te mana ki anō i ngā whānau. Kei arahia timu no te kapa o Taioro News ngā whakamahuki. E tirohanga ki te whenua me ngā whare kua whakahaungia, e tū whakahirahira mai, warite anō ki te pōhere i ōna uri. He rā nui tēnu. Hei te me mō Hinetamatea ke, o te pānei, engari mō mātau katoa o tēnei kāinga. No te taurua mano te kaima iwa timatae ngā mahi whakatikatika, engari nā ngā rāhui ko whiori na ngā huripari anō hoki i takarua aua mahi. The devastating floods on March 2022 and all the water came off the land, and what happened is they came down, and because we're on the flat by the sea, it just inundated us and took out our car park and started to ease away at our urupa, and it was a devastating day for us as a whānau. Wa Aroha Nui te whānau ki te whakapakari i te marae mo ngā tau tītoki. Yeah, it's exciting for us, really exciting, and it feels right too. No, the weather came right, everyone's here. A bit nerve-wracking to get it right as a whānau, but the committee and the wider whānau have come together. So we wanted to keep it natural, keep it flowing, keep it organic as well. So we haven't done a lot of change. It's just future-proofing. I tana katinga i mate ke ngā whānau ki te whakahaere kaupapa marae ki wāhi ki atu. Being closed is tough, you know, because the whānau rely on marae. Kanui ngā mihi ki te komiti, ki ngā kaitiaki, ki te komiti whakahaere. Te mea, norotu i ngā tau e hia nei, te kau neke atu. Wetahi o te komiti, kangaro. Kua tū whakahia noa Hinetamatea nā te whakahekenga wirawira me te manawa nui o tōna iwi, a kua rite hoki ki te manaaki i a rātau ka hoki atu i te kāinga. Rahia tumutumu, Taioro. Ka muri ake i ngā whakatairanga, ko te kapahaka toa o te wakahui a tērā, ka whakangahau anō i te iwi, i te whakatatai arohe o tāmaki makaurau. Hei ātahi rā. Karahui mai anō. Koni atu i te whātekau tau te kapa o te wakahuia e whakaheke tō tāna ki te papatū waiwai, ka mutu e rima ana e ke ngāhei toa whakaihu waka ki te taumata o te matatini. No te tau nei, whakanui ai te huritau whātekau mā rima o te kapa, kua roa e whakangahau ana i te marea ki konei ki tā wāhi rānō. I toro atu a Tāroe Black o Tuia ki te kapahaka makaurau nei, tō mua i te whakatatai arohe o tāmaki makaurau. Hei tēnei mutunga wiki. Nō te timatana ko te pō. Putātu ko te ao mārama. Ararā ko te reo kōkō awatea o te wakahuia. Whātekau tau rā tau i te tihi o nā tau whaina. Koinei te hua o nā mahi, tōmua i nā whakataetae o te rohe. Kei konei tonu, e tai o nā tai hearts kei wai, engari i nāia nei, ko kite ai koe, te nuino o tō mātou rōpi i nāia nei, he taiohi, he rangatai, i kaka, tērā wairua tērā, ka tika me whai ati tātou i tērā huarahi. Whātekau taua, maua o ahau me tēnei krapu. Whātekau tau au i tēnei tau. He hui na e wahaia nei ki te ahurei toi o tāmaki. A he pō whakanahau me te tira waiata o Aotearoa. Nau mai, haere mai, welcome to Te Ihi Wehi Mana.
Kātahi te pō a tāhua ko tēnei. He hui ngā tangata i hoki nā mahara i te wā i hono, mātou te wakahuia me tēnei tira. Nā Karen Grills i eke ai nā rani waiata i nā tau o nā mātua a tā pita wehi. And there was an initial meeting with Ngāpo, and he talked all about creation. He talked about the creation myth, and that's how we got to know about I te timatanga, which they're performing tonight. And so it went from there. Kua toru te kautau ia e ākina ana e nā pōwehi. Rāua ko pīmia. Be invited to the Wāhanga, and I'd sit next to Pimia, and her ears were second to none. She had very amazing ears, music. And she'd say, Karen, they're singing out of tune, fix it. I said, okay, Pimia, yeah, good. So we'd have these conversations and lots of tea and lots of talking, and I worked with manuhuia. Tino koe te taringa ki te whakarongo. Ki ngā reo, pena koe pararahi ana ka tino mohi o koe. Ka tū ia ki mua i a koe. Ana ie, koe ra te tahi o ana pakena. Ko te whakamahau tāngata, engari o te waiata tira, te rā momo, hira kenei tērā. Kei whai ke mai he kupu atu I kamai te wehi. I Aotearoa ko rātou nā toa whakaihuaka mo nā wā e rima. Tāru Black, Mātuia. Mau tonu ana ki ngā mahi a tāne rorea hine rehia ko te kapahaka o Aroha Noa o te kāhui Grace Foundation. Tētahi e hia moana ki te tū ki te papatū waiwai. Ki reira haruru ai te tuakiritanga, te wairua whakahi me te whakapapa. Hei oranga ngākau, hei pikinga waiora. He kapa makau ki te mātini-tini I tana tū waiwai tapu atu ki te whakatatai arohe o tāmaki makaurau kua hori. Eri te pai ana te kapa ki te tū anō hei te mutunga wiki nei, kaua noa ki te haka. Engari hoki ki te whakaatu I ngā hua o te manawaroa o te rā o te hoki ki te ao Māori. Aroha Noa is made up of the residents of the Grace Foundation. Grace Foundation look after the community. You hear some of these stories. Got some hard men in there. But really they just want to be loved. I feel honoured to hear them. Some of it, pretty rough. Yeah, I think that's the unique thing about them too, is they got that real rough kapaka, and there's no doubt when we go out there on Saturday that they're ready for it. Kapa is so unique because it's so colourful. Most of them didn't grow up around their te ao Māori or kapaka in general, so it's cool for us to be able to teach them all of those things. That your takahi men and women are together. Kapahaka is who I am. It's my identity. It's a place where I feel worthy and seen and like I'm enough. I'm so proud of her. Like, I don't think she knows how proud I am of her. Yeah, because it's a big mahi to do, and yeah, I just think she's doing it so well. I just think it's
we're just only in competition with ourselves to be better than we were yesterday and just to keep showing up for ourselves. I just wanted to give a big shout out to all the ropu standing this Saturday. It's a hard mahi, hard job. So yeah, give it your all, and I wish everybody nothing but good luck. Ara mai te atāhua. Ka ti he wāhi tanga manawa e haere ake nei, tō mua i tā tātou aro ki ngā tohu huarere. Kia mau tonu mai. Tahuti mai anō. Kia tahuri ake rā tātou ki ngā rangi, ki ngā tohu a tāwhirimātea. Reka o te wakahuia tērā hei kai mā te taringa. Ka ti ka whakairihia ki te kōrero a te karere ki te tarawhare iaia nei nā hei a pōpō hua ki nā noai. Noho ora mai rā me ngā manaakitanga.